Vrijeme je za kviz Pačije učionice. Koja država je poznata po nečemu što imaju i mnoge druge države na svetu, ali samo u ovoj državi to nosi naziv pluća sveta? Odgovor je Brazil. Koja država je poznata po svojoj dugoj istoriji i fascinantnim pričama o kraljevima i bogovima, a leži uz jednu od najvažnijih rijeka na svetu? Odgovor je Egipat. U kojoj državi je rođena čokolada? Odgovor je Meksiko. Po ovoj državi nazvani su pita, fudbal, san, pas i plakar. Koja je to država? Odgovor je Sjedinjene Američke Države. Koja država je rekorder po broju jezera i dužini morske obale? Odgovor je Kanada. U kojoj državi je rođena Pipi duga čarapa? Odgovor je Švedska. U kojoj državi se nalazi slika konja na zidu pećine koja predstavlja dokaz da su tu ljudi živeli čak 20.000 godina pre nove ere? Odgovor je Francuska. Iz koje države je devojčica Heidi? Odgovor je Švajcarska. U kojoj državi su rođeni klavir, violina, simfonija, sonata i opera? Odgovor je Italija. U kojoj državi je pronađen najstariji muzički instrument i najstariji točak? Odgovor je Slovenija. Koja država ima više bicikala nego automobila? Odgovor je Holandija. U kojoj državi živi najviše različitih vrsta leptira? Odgovor je Kolumbija. U kojoj državi postoji hotel u kome možeš da doručkuješ sa žirafama? Odgovor je Kenija. U kojoj državi živi najmanji kameleon na svetu? Odgovor je Madagaskar. Prema staroj legendi, čaj je slučajno otkrio car kada mu je list sa drveta upao u ključalu vodu. Koja država se smatra domovinom čaja? Odgovor je Kina.
Ako ti se ovaj video dopao, ne zaboravi da klikneš na like i subscribe. Pridruži se Mravku i Drakčetu i u narednoj avanturi. Vidimo se!